This program is proudly sponsored by CJ Multimedia, Angel Cola, King of Antique, Miss Aquaba. Bedafo and so da for frostron kokra and I did ditchim. I miami nuaba a legend. Why ratchet and ne makwa corruption ma drum was suko aqua corruption. No nanenum ebubu nkonua. Tese wo a wabubu kokra. Ye de one nancy a enye yiem. Utie ne life worship. Na utie ne nyoma wabobobo a. Bedafo e hyew nkran. Emma wayaresa eye niema bebre ma wo onim se ye nom ne de ye ka na ya ka dofo time chuku kichua bi ye ba sisi ya. ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola, Beach hangout? Angel Cola, For all your refreshing moments? Angel Cola, For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Slink Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302 220 715 or 054 505 9319. CJ Multimedia. We are the master. This is what you're missing if you're not following the Miss Aquaba Season 2 reality show journey. Who wins the ultimate prize of a car? 10,000 Ghana cedis cash. And on top of it all, the enviable crown as Miss Aquaba 23. Watch the live broadcast of Miss Aquaba Season 2 every Sunday at 8 p.m. on GH1 TV and CJTV channel. To vote for your favorite contestant, please dial *365*300# and enter the name of the contestant. You can also log on to cjtv.com.gh and vote. Better for me more aquaba and mobile experiences in life or so. And I did ditchim. I miami nuaba a legend. Why ratchet and ne makwa corruption ma drum was suko aqua corruption. And I say I see and comma my boy for I was some year as saying. CJ Multimedia. Say upe bibia efa equipment ho a opese utwa movie series and I say program bia opese utwa say ye wedding bibia a efa cameras ho de me kire cameras nso a na ne sound ne light ne bibia eka ho cameras twa 4K apapapa baby ba kope ye CJ Multimedia pomodin na frɛ wɔ number 0545059319 0545059319. One number no sign itcha egu ewo screen any medofo omodin a na hwehwe CJ Multimedia. One wo Abrantie La Paz Abrantie Sport I honomo Ashanti Home Touch
ehwa na CJ multimedia ewo bomodia na hwehwe me dofo eri ehye mi a cute cat palo se baby bia obi a Ghana ye den hye sika ho ayeden eti baby bia obi a me dofo yi se ba eri papa de a wontimi enyi cute cat in film bomodia na ko cute cat palo he eso kwa de opi bia na wo wi a ho wakọ cute cat ho awie no e wa beka junction ho awie no ama san kai o say nanim yi ai efri possible makeup woni cute cat e ne bo ho omu nyina e wo abeka junction possible makeup say baby bia o bia say baby bia wo ko bia wo de wontimi ma shop kra na wo de friend wo be ba be yama wo be twa you pool say wedding engagement ana say den ana pese osua 1 week ana 2 weeks obeni nyina e de ama possible makeup therefore opeye onrabafo makeup amo raba ye SCP maybe I will be a possible makeup me therefore atari ehye mi efe divers trend we say first ma to atari for so many years na anim etoda me drew ho atari a me pa me favorite me drew na afia so asnega so no de nsasum isro baby bia wo bia no so opo atari na nye take ntari ya aba na say original brooch ntari ne dia ene e divers trend pomodin awo numbers na etwagu e wo screen ne me therefore afi agudi egugu minsa ene me komu nyina the boy fashion jewelries the boy says I love you, okay baby bia wo bia say wutu aton ana say abrochirefo yi mo pe bi dia wedding na program bia no the boy fashion jewelries ono na ne jewelries empopo 30 years okra na de tia ena tie o mfa chese bibia per student o se wan twitwi o mfa to wan to o mfa nsensuo bi yemu the boy fashion jewelries ena me dofo yi utimi di sinema watch a udi sinema shensuo enso end stop bia wo bia wo numbers ena etwagu e wo screen no enim no me dofo yi jumedi ayedi se wo jumedi bi a opese ebo hu de ru e de mawa Pomodin asa obefre number 0244 506706 0244 506706 and number no so na etwagu e wo screen ani mbofo se ban furnitures papa dia se furnitures dia wontimi nyi king of antique in film king of antique ni ema no me se abodam e ba wardrobe enkunya papa dining table papa chese bibia dressing mirror shoe rack edempo chese obesa ma oniema a wo hu bi obabia ma wo dia decorate ho etimisro baby bia wo bia no king of antique abodam bomodea na hwehwe wate wo mo la pass abrantie sports building name na say king of antique ewo baby bia wo bia frɛ won numbers no na etwagu ewo screen anim therefore enne bisi maami a yene na ebe bon komo yi ne life worship ebubu nkonua nyinara na mi fiti tie ne nwom no in fact si ye bonyoma na ne nwom ba be fam chese de nwom ba pe na meni ase atata ni su a chese makoma ebubu o sha hwan na meka no ho asemi o de wan kasa gese hwan na meka no ho asemi na yenkwai kame honi yenko ma na kwa aba enshramabati hello sweet says amen why feel so who fedodo ja oni ekura de kume no wo hu senia wani na ye no ai se mami die ni bi ai se China ni kakra ai se America ni kakra na che se who fedodo che se bibia sister you are blessed what. Thank you so much. Jayache. O say me nti won kan o baby anansan you don't say me sister way. Nansan na afa bi hu say enwum foforo bi aba life worship den so eni na mu na am say me invite me sister. Am afe no. Me gidi say nyame nko aso na me do wa am afe ni panyina afe wa do. Eti e do be bonkomo. Me so ye ka say instraba betia ofri hin. Ono ne hwan a ewiase nyina edoni. Medase mechia etiefo ahwefo ni obi ohwe me. Also nyame nhyira say I don't joke with the opportunity of a platform. God bless you. God bless you for inviting me. Oh. Na the American say ka say nhyira betia osofoba
Okay. Oye maame. And enough point of correction. Suffer mame in Shraba Betsy. Yeah. No crying yet the baby actress. So yes, of mame. You don't put a becca. Aye. And I may worry for. Okay. Yeah, Christo Munum to me. Okay. Okay. My boy, no match ye last on the 7th May. And I'm me 17 years in gospel music. Our Christ Apostolic Church International headquarters. Me CAC ni pa mapa. Wow, me mama so CAC. Wow. Yeah. Eti obi o CAC mo so ni mi Nhyira beti de na ene na obem. Isa nse ma che wa asori ni mu yie. Okay. Enti no. De metumi akakakra no. Okay. Pacha o started born my breben and a breben na wo ba industry no wo hete yankasa obi ehu na onyom ne bi ni san ni ade. That's Nhyira beti to no ma che yie na. Se na me kan 17 years in gospel music no. Rehearsals nka ho. Band amabo nka ho. Na kwa amaye nka ho. Wow. Me fan say ni o group bi. So okay that times na bands alive TV3. Na ye free Trinity. The leader Me kaiba. Enti no ye ko bi. Na ye leader ne Francis am. Okay. Enti ni ye group. Enti sa group ni de in fact enyom de ba Trinity dia. It is a best ever. Yeah, Untumi nyina ya no kra ya chede anyame de cheye. Na odom no nso wo ho. Eye adwuma na mpaebo na mpaebo pa na ye bom mpaye pa nti se obi okuo nim to no ma utumi hu se ampa we efiri soro. Yeah. Enti me free ho na me ba na enkofo bebre use me for featuring. Wotinyo mi ti say Woda soya Krada Mene enese champon. Okay. Ote high pitch bi ana wom. Wonsanu adwuma tuntum Oh. Asura bafu sorry wo ahotofu to jum say Shiranka Udin. Eti me from your future nana woman be from America by nana ya. Okay. Many time na Jackson kwe o ya kwala. Okay. Oti kusanyum na heti okuma. Ode ne won kan tinka o si ade yo. My favorite. Obi ni won sanya me dafwe. Oba tampe nana. Ena enyum de bebre me ka se me future na nyame ye madom me ye se me du me pick a me be pick ya na me share one woman be friend Mrs. Rose Broby. Okay. Baby obi anyame sha no Amsterdam. Okay. Oye musician. Na that time na me ye say ye de me che okora wo mpe. Oh. Na nso maame no ohun mi sania wote ohun ne stage ete se wo. Wo pe ma asem preko pema. Odomia mama me no otumi to edimi tu kwan kwa abrochire oma sorry no mudi kan ye den me twro no ma no. Oh, okay. Na enyom no uze satam wa ho kire ma wo so ogini sika na Yeah. me obi a me pade chepa ntimi si a me de che mami se mami na ni soye enti o course no omo ye lunch no e wa asoro no mo invite him. That was the first time mami di tu kwan kwa Amsterdam. Oh, wow. Fiti ho na bie akwantu kwan mami. Ti me fan say 2013 ebesi ne. Maame na aye great inspiration ana eye waye achede kese amame say Awurade yusu na bia akwantu kwa amame a every year bia no obi invite me wa brochire. Wow. Me tiwe kura me kasa kwasi ada me kwa America. Oh, you are blessed. Eti minim say ade bia obeye bia you need that one person to open the door for you. Achese nyame na maame no so na me ba oni ni kunu so ni kunu ye mpaebofo ye deliverance minister empire a wo mo body time achi me ba ye pe na me first enyom na madika abonyom ba akodada ba me second ayi enyom a me ba ya me be attack ye pe na enyom na eye hit it me fan say that song is my 16 achese enyom no ayete say unam kuromo wo kitchen o wo bedu ba bi o say Damene Usito Yeah Bema
eno na me to sa na makonko na me se ewe saa nwom no ye nwom bi da makoma so yie pa because a come ani bre ebra me bocha bo na me de tro saa nwom no etimi tumi se nyame hu se adwo ase wa bre timi ma ba ko na fa didi etimi de saa nwom ne ban na nwom ne ye nwom ebe pejaaye be me na saa nwom no ho to kakra ma me because obi ho no ma shaba betimi te ne nka che obi okra wo dey na anu ya no onyi so ase to kakra ho no ma ye bedu akwa usipina usito ye wo bema obintu ufuda na nso ne ye bia yo atiani o tumi sisa na ma wantumi antina maniji asudia oraye swei usansan kubo na ba mani na wakongonza ozerie ba mani usipi usito ye bema amen. God bless you. Amen. Sis abrabo 832 say Bible say ade nyina koyie ma wona wodo awrade me abrabo ntumi ntwiti me basa esanse me wo Yesu e Kristofo nso ne ma papa nyina ye dia because awrade se waye ya adehye ene adehye kronkron aye di ade wo Yesu etimi hu ni se me obi betumi aka se enyom to endan me se me nuanum tuni bi ambese o se ono ne banyina o ma ne nto nyom da but me de enam nyom to na ama me awrade obi bua me korampo a eye nyom to nyame nam nyom to so aye niam bebira ama me a se me ka se ne me ka me mfiri ha na me hunu se adwuma we se no adwuma bi enti na book bi e wo ne manual eti adwuma bi a obeye bi e wo se wo hunu ade a adwuma ne pe ene adwuma ne nye de empe enyom to wo se eye warfare spiritual warfare any asofudie nti so person yes adwuma na de edikan you need to lead a holy life konkron ya brabo any afe nso no wo ye mpaibofo because omo ni mu mpaibo no nso wo ba bi omo ye den ekọ awrade tumi kan obi akoma wo hye obi e ma ne be ye wadoye ma ne be boa wo e ma ne free program krama osika kese a wo wa wo nyene ho se ya enti no me hunu se eye time eni ubegye nyame adi se wo na wodo hu nyina bebo afode ama adwuma na wo ye ne na wanante kunkuriyem ne wabɔ mpaye wodi ewom no awrade e de bema wo no ane so begye awrade adi no ay kunkruni na wabɔ mpaye wodi ewom no unsabe kases music industry no urem no challenges be ene wonya wo music industry ni de chese I to say wo baby we say abusua ure ma ebu osa kwaye but ure ma na wo say edua bia wo ne poma sibre enti no challenges die wom ye wo ebi mu wo hompo a wo mpese obi baji dini ayeden asene no obi nsu wo mu a opese ono nko a na gi nanso enti saa de bia meka se ade ba kwa abo am abrabo me mani mbra de me memfa ho de wo hye ena memfa ho se wo tonum kosi I believe say me am special more than everybody because they na me de adom me no me the kind of voice that I me untumi ntonyom se me nsumi ntumi ntonyom se wo ena nti se wo te wo na wo ya ho ya se obi pede ye o ya obi che so obi tu obi nyum kra na ne ye ma hye no wa na wo ha ho ena obi oye sa bia no so edile wu nhira enti no hu obi dia ma wani nyima no na support no se anyiwe kwa that bi ye den a ebeduru so ena ebi mu nso wo mu a wo mu se ye nkwa na ebepeda wo boa nyame se bre so so opeda obi a ni pesha akonya na se wo betwe na pie ebi ana nipa ne bre nso ye eti music industry ade wo mu ye twitwa na nti me ka one time mi se wo mu de saade ni di mi pa ba hame ena me hwe ho enti ena me ne obi a me kasa kasa wo social media so for be invite me program na me call ye me koto nyum ye a me tena ase me sorry afi na so for na sere na wo se ah
say, hey, ukuta power ye de to no mpa na wo ye different senia nkofo ye den e ka ho asem o se be hwa ade sofo ne kata din ni so say so ohun sem sofo na post me flyer se me ba hope numtuni wa send ni message so ntimi ma da bi o se get ready o ba hwe ni yi o no onye na what to say enti me call how I will me see me am a free person me mfa obi aho na me mfa obi asem so for ne me ni nya interaction no say no we asem ani panic kan ye pon ye no so for ne say me nkasa hwe o si ni pana frɛ na ha ne sa na watchi ni me na we na o invite the nyo no ko one woman bi ono so ye nwumtuni a wagidini ni kunu ye sofo ebra obi ani ku obi anu me na o invite me wakache mi se Nhyira de na nipa ese wo sa me obi frɛ me kache mi se ge na oba ho ne de hwe ne yi o hwe no amfa na nwura wo dem o na ne dem de na me kwaje wo ho de na wo ho enwum na me ba betunti enwum tu ani mo hu eniema ewo mu no nanso me da bia me kasa mo ben me no ehunu se wo abonti na hu me abeka se be very jovial about ben me I'm very prayerful and spiritual and I'm me for obi asem ho so wo hyeden yo so wo tika mu so wo ye den yo me de miam ne se me Awurade afrɛ me se me meye na adwuma me nim fufuro ya me de abai enum bia me bo bia no nyame na de ma me okay I got Jesus to show okay adwuma Christianity is about it say ye twi akra me nyame eti ye nton ye ho ye ton nyame eti se me mani gi se me tonum kura na se me ba ba bi mpo e invite me na bibi simple ni ama miska mani gi se adwuma ne se privilege to be called to do the work of God eni ma ama komu no ma na me ka so ye be me na me di obi di machi ekọ honom na nipa ne je ma ne firi mi nsem eje ya je me instrumentalist nyina afedie na na ma na ono ankasa asem esisi makonya ebiebie nyina na enye obi a na benya second chance Awurade ama me de wa ma me second chance na bia na wo de wa enya ne sa enti no nya boafo bia fa ni sie ye wo me ba akopɛ wo ma me no papa me papa ne me maame antena me nko ane me maame ba oh okay etudum se nkra ha de papa side de enuano mo ye 5 oh okay na me ye first born oh okay eti mabre yi wo nkran ha wo hwe nkran malata dwom because say mire bi na metro no masofuo bi na asofo yi ye kwa etore bi otumi ka say ye na abofo ne mpanwom ebra na mi ntwa anwom no da wo be ka say abofo ne mpanwom de ye say dan mo be nante akofie mi fie tumi nante say me bo ba bi asofo ne wa obi abehu etumi ba mi fie ata na mete malata obo oba o kai obo oba e ho na mete na chese e koma awi nipa eni niama ya fam e wa abrabo bi wa ya da abonti nyina ministry nti ma da sori dem ada sori dem na me Nhyira nka papa bi a wotie me ne ono na ye the general secretary of CAC Apostle Dr. Anoyeboa oh okay yeah na me da abonti eni e transfer ne ba Accra Newtown CAC no ba ye hu se ne ma ho keka wa sori me to ne mo se enti asori mpeni fadien na mo ye e de afa ewra yi hu papa yi ma miska sa time about 20 years ago 6 million oko high die ma me wo cap price boomerang kwa ne ho a e na me kotena mu onu na nam no so a me first album ye bejure bubu tete pansam watamfu ni nyuma nyi nei amawe unu se ye wonyame na papa ne nam so launch me first album wow eti edu baby wa brabo me ban say mi kopie baby kaka na je say me ware wie no ensense mi say me ma je say me jai CAC na one day me nam France abontin so no difo bi hum no say hello lady can I talk to you na me say yes me be any person I see 5 men of God hand upon your life and I see a written CAC. God says that go back to your foundation where they disgrace you and God is going to raise you. In fact, the see any the nanke den say metumi akoba ba me tie die nyame ye den e ka ye no me ba ye no na me call back when you say
me san ko CAC back baby a me ko me na sata ma ware foforo me ni me kunu ye woti ekumasi TUC eti na me ko TUC asori me ko ye 1 year pepepe na nyame ma me nyum be me na ye den enti the chairman of CAC our TSU Apostle Frempong on the launch me very hit song on no TUC that time okay and ani ono so na kontane the ohan dan ma me no okay I didn't have any connection with any of them. Wow. But who I had to say, God used that family to bless my life. It is a whole shamia, eh? A ready to me for baby. At the bless. At the bless. So, bravo. It me say, Obi to me post or the phobia when you post. No be to annoy. He intimate the banner. Me shia we bino. Me a hoa nyamasem. A be a picture kakura on in a chat. Ebi kura onim no ba bi o hia no na ode ne beto ho eso ada adwene ho ama na ja oti yare mesema ministry obetumi ahia obi wanya defo ne nso sika obetumi di achew no o yam be show me ka one time obi ono to no ono da bi osore so obi ka no wase obi invite me program or afraid or the me to poster so or friend paka say gave ya na honye fewi eh eminim say honye fa wona poster so mbacho ni pakro no hu da oni me pa na say your time ahoye a beyi na da bia yi Abraham be mo she ye kan aha maame obi wo ho no ma ohun say wa chede na ekuta na ye real na wo chima na ode to nyum so nchem memetie se wo mi kakraka si amisia oho fedodo metumi ato nyum 5 hours minimpa enti na me to nyum so amefiri mi mu performance am perform wa ha nyete worship me feel the pa ye worship and performance am metumi ato nyum 5 hours enti ya chede anyame de che me firi soro enti se ohu sa na ompesa wo beben baby a oye den wo wa manipa eye den sometimes to me kase the American say enkophobia ya di omachi wo music ministry nim say eni omutu anamo say as a backers kra mu na oma haye yes etima me wo wachede bia tokuro na uhyem no hyem na bompa ye say bere no so a na me beyi wapie ehu hia metumi aka so obetumi edi sikani bi echi 10 years na nkofo eba baji sika won ho e de koye business na wo da sosom na da sosom but o se okuku amu wo no mo a na nyame locate wa onu de sika ni bi be den ebe brew eti ministry no Esther nyame cho si ye nyankopɔ to da ode ye kosie ansa na wayi aye de akire enti se woni made a nyame de ama wa o mpere wo me I know what I carry obi wo bayi a onim se wo bayi eno obi so wa kyede onim se enti me mpere me se me nya bi da kra se pa cho fa me to poster so pa cho me to me nya program na me de bi man kofo and to people will testify eye nyame adom me mfa nwa me ho eye nyame adom when people know the anointing and the mantle you carry it's not the popularity we wait me a popular mpone en friend program enwum no onya hwe en film ba no bi nye popular na so ne invite no ebeto no eye nyame adom enti me hunu se nante fa akoma panante na ma entan wunua na ma wo botaye enye Yesu da bia no no abede obehwew ses man me ho kra adwojo me ho adwojo pa se wa unua nwumtuni me dey amete but me sheda njindi but e me o se wo de brother Samina namti obeti bia ewo mu papa aha enti no se o yese nyina me ma ye moa we me ma we nkonanim je se enti sa ni etena wu a wo de be kwa na she na ya minim de enti e omo yesa emre bi say producer bi e na adwen se anko be produce me de nyom ne koya ase wonye ena mi ami de mi je akire die Bija achire die na me buy na me call 3 days dry fasting. Da yim na me ka tell me say me
me se me na mafrɛ me na me de wo bɛkɔ ha ho eti man kɔ biem na onim de na me bɛyɛ man bi a ɔno so me de nyum kɔma na mabɔ na ho mpaye saa de na me fi waiting buy no frɛ 3 years ago a friend baby obi na me chana Michael Tinkran Boateng oh one the produce be me na no oh okay o kwa so de bi okofori dua so for ne friend Louise Bedu me body na won say so for ne share ne kom so oni mo bi e friend Nhyira Betty ne body gisesa na medical bo me nyom first ye bedwi na me si o si na me se me kan che so ko produce no oh na me dwi nsa ma ye down no na mabe mabu no se na nyame ayi obi wo baabi ne se sometimes ka papa ni kukuru to aye de ye enyom be me na ne hit ne te se waye me yie baabi a be fa bia ne ye boss anyom kai nsema ya kanyina wadaroma efutu ben ena de wo show wo de be ma no we are social media and our telephone number say bi obi pese we here for program ana se bibia matime da se me pa cho Nhyira Betty de nyom foforo aba o say I got Jesus to show okay enyum we bless Lord of lives nti pa cho come social media handle okay all platforms pa cho Nhyira Betty official music e wo Facebook and our Instagram Nhyira Betty official music and our ba TikTok Nhyira Betty music YouTube no eho hia me audio mark afen su Deezer Amazon eho nyina me wo ho no boom play okay I got Jesus to show okay ko na ko hwe bi na wo be Nhyira and I worship ni nyina and I worship ni nyina go YouTube chese worship there I'm a worshiper I know yeah enti no wo hia so be kwa ko hwe ba bia yeah wo de ko Nhyira Betty YouTube Nhyira Betty na anajo ubetie nyom na ma wontumi nna me pese obekompo na so obre ni nti yankopon hira aha na brand be makwa says what telephone number to ja me pa cho me number 0241 113067 0241 113067 me born for the last time 0241 113067 enyum ni Jesus to show na edin ni Nhyira Berry so what him says the IND the INA ye de obekoi ye be sorry na ye de asa yanko to ana be me kuto misi ya me ya I got Jesus to show. I got Jesus to show. Yes, Lord, me did it show. Yes, Lord, me did it show. I got Jesus to show. I got Jesus to show. Yes, Lord, me did it show. Yes, Lord, me did it show. Power, 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 power. Yes, Lord, so pa say to safewa obaye amen ebusia for aha na bre no be makwan na yedi dwumade yedi esi na ase kese enkoma obibia oje bre no nya bre na ohweye na ase biem ensan koma maboafo nyina medofo sanya ye kan ye no yewie a na yewie ye itwa me ho aba makofa eye sofo maame Nhyira Betty the counselor aba. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Slink Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302 220 715 or 054 505 9319. CJ Mountain Media. We are the master. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola.
Beach hangout? Angel Cola! For all your refreshing moments. Angel Cola! For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola! The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. This is what you're missing if you're not following the Miss Aquaba Season 2 reality show journey. Who wins the ultimate prize of a car, 10,000 Ghana cedis cash, and on top of it all, the enviable crown as Miss Aquaba 23. Watch the live broadcast of Miss Aquaba Season 2 every Sunday at 8 p.m. on GH1 TV and CJTV channel. To vote for your favorite contestant, please dial *365*300# and enter the name of the contestant. You can also log on to cjtv.com.gh and vote. Mirafo, the more aquaba beam, at the mobile experiences in life so. Na main savory, yadi na Avram Benu Shay in Sakana. Avram. Here we have a life experience, no. I'm going to say, Okokoden, and Unya Abuafo so. Akram work and say, ye ni jidie baako mu obia ne na adwene Kristo ni esusu se ade bi obetumi achieve bia no eye Kristo ene boa no eno musa wo jidie se nipa kora be boa wa age Kristo na kana koma eye mu jidie mimi jidie ne se enye nyankopon ene be ka obi akoma na mum eye wo modembo ene your human relation ene ka nipa akoma e ma nipa boa because ni munyom to na wan fa nya dwuma ambo ho moden a obi enu oba beboa untumi nhye dem na obi abebo kokoko se mate se woni nwom to nti bra me mboa nti me de baka che nua ba ne se de di kan eyo ono ne moden bo isa se osoro eboa de oboa ne ho wo boa wo ho a ansa nyankopon beboa ebra me ben jiwfo no jiwfo ne ka se bi se upon the path a man chooses God leads him kwan bi abetusu so fa so nyankopon bedi wanim to be so ye kronfo bedi wanim boko no akoye okro no ti sa na nyame no che so ho nti eye modern bo a oboye ene wan fa na aduma chede anya akwadworo ena nipa bi ano obe succeed a e wo sa wo ye ade a wani gi ho enye ne pene sa nkobeda so dem enye ne pene so obeda abonten na emum eye adwuma ni wani gi wo de bi sa footballers bisa Steven Apia nomne me pop kubolo fo ne pa Steven Apia Lai Kingston omo chiro mu nchendi eni bebi omo adeda ansamo superstars na enyam omo pere so be so mo deda abonten emu adwuma ni wani je nti wo adwuma wani ni ja na eboa obi te bank but oni ni je because ni dreams an ko person ye doctor na ne maame ne papa fo so na mana be bank nti na brofo no eya omo hwa akoda no o gift yawo na omo aboa no wa yanti yenu aba no modern bo edi kan na ye ono ne modern bo na owo nyame bi a nyame no eso boboa no papa mi bisao eyese woni obi wo industry ba kum sese ne okase music ayi a industry omo mi na asane ntitwitwa ahoye a ne jealousy no eye too much because any all can also obi kwati mi de asofo ibi etime de ne to poster so ne ade nyonko nyum tuni etime ka chance yenyini free so we na ade ne to so we de onyo okanipa ho nsem okanipa ti bom we de onyo yini free kese we nyina free so a me ma the same thing no ene wo industry ni nsum so what I say na me bisa sa wo voice no esno voice o ene sono o de ono ne de ene sono ni monyama nyame de ma ono sono no so de de enti na wo be envy no was a problem with before no I don't know I don't know say obi ene be programming ye e ma ye tan ye ho sa ana we were created or we were born bad yesuba nye ke mama fa player bi nye example okay your friend no hazard
Hazard. No, what Chelsea. And you told the call Real Madrid. Okay. Oko do Real Madrid. Where pray. Yente da. So I call interview say Karim Benzema na aye no. Yente da. So I can say Toni Kroos ana we Modric na aye no. But Ghana Black Star and that na the day you had to do. And I could just someone had to do. And as someone before the black man want to blame people. Abrofo e deal with cause and effect. Broni mu say bibi esipe wa kwa hwe de esi. Yes. Wa kwa hwe ne car break down one. Blame beyifo ne car break down wa fra mechanic. Sebe French me. Ebi na genasa record kan ya. No go kpofo kofa asemba. O ko voter na o ka tie tu a. O ko blame witches. Witches are your day. Fra mechanic. So what you say? Because you was spiritual no go kpo mututu ka ties ya. Anka omo mu twem voter ho nyanko mu awu. So nti sani programming Christians. Bibi ano de ahye obi, bibi ano de ahye obi. And the Christopher na nkasa odo enimumu because many musician me say Enrico Anantepen any Senior Bright yankopon fa the currency a we free mo wow amoni asofo nam ne ade wow na wait time we nkan sa we gospel musicians here ba ya amoni asofo nam mo lead praises ne ade no tiam fan say ye wo sofo bi a otua pa na ono kọ na wo be kọ ha na ye ne ya ebi nso edu to ne ade enye yize ena o man na nkasa ye ni industry ena also omuti ase no Ghana ye ni music industry ye ni movie industry nkasa ni ho eye frefre kobo nti wonu bi peja mu so ni mu anyum na ba na gospel mu peja eye Kristo na ye kese yes so people say o enani so ade so person be presenter o person be movie star and I say o person ade na umwa no Onim say kume wudu kura e ba form no e na dodo na be da ne presenters no any bloggers ama hona be choku enti wo na wo nu atwa movie a wo bon pa say movie ni ngu no wo so wa bo no competition so wo ma onyanko akwa wo ndu now you presenter e na wo wish na say kume wudu ni ngu egu ya no o nyina be da ne presenters wadwuma na wo bre no so what you asenti dedi kan ye oman no anka nye say ye struggle say ya aduma chede be dedi Nancy has me broken heart. I'm TV stations here. Me say, yeah, discuss me broken heart. Now we share talent and no as small boys. Boy, we are from Kwame not. Don't boy, we Kwame not. We share no more. Boy, ne dia papa. Onya boafo a. Na we media house a yemfe promote e dia. Nto man na nkasa. Ye ni structure papa. Nti obeti say obi ahete wo Ghana. We share the pana salute. Enyan kwadasem. Especially we oba Ghana ha eduba bi ejako ye ne to twene e de ntia ejako ba movie mu a we si say eduba bi lenwe kwatwa movie a then ye suba tesa na me pese me bisa say eti san ye ma ya na se bi wo mu ye nyina eti se ne say ni pani wu a wo de beko wu a wo de stardom beko ye obe pay ye nyina wu a ene wu a wo fa obi na jadin na sa and na obe fa ye obi na ko ya nsa wo ba nje duru obi akwa be da ba asamu ajan ko de da be je kantima ejade na wo entertaining ni pan no so meka na adwuma no kra enye free enye nice abrofu suban ne say abrofu suban ne say eye wo time a o me yusu atwe nsuo nyina so mo ja akwa mo akọ Ghana ha ya fo kakra me ato atwe ni afo kakra me ya ye o mo no fon sabe Cristiano Ronaldo gusu bobo Ghana fo ye de ano areta asamu ajan papa enti ye say we be introduce obi ama obi sasa me de sasa na atu ye nyina ntime de futo metu ni say baby a wudi de ana baby a wo source ba de wudi obi kokwa hwe nipa de na ekọ kwa nipa nye nipa nye nipa wo boa inshaba Betty oye na ade nyina no just sade na ka say wudi ne kwose won tope bindi no de wudi ne kwose awo aha na menya bidi ntimi nua ni introduce na nya bidi no ono be ko na wakosili na wakosel aha nti mesre obi bia aha yo baby o ko pe waka cha won koda na se me nkoda enyi baby na me ne omko there be ya we interviews I go alone nti betu mi ni adamfo and a life ya we process bi o wa nti me say Zara man say oni adamfo no am say yes we do level no your baby edru a you don't need a friend you work alone ah satam ye e bi kwa na wa ware pen ema ware na gu ema wa fufa life mu boni aye ni yeji wa ma nti duru baby a ya wo ene wo nyame asa
But papa won't me so trust and casa uni adam. Oh, there be a fat nipa here nipa. You will know any one down for until what the other fat. Send me go with you, na ye pay me. But you were dear, you fresh phone, it within come 5-10 minutes, and you'll be all. But sir, I will be understand your tea. You'll be on your Cosamian day. Only you wouldn't cross your class of a sanko because I'm not here. I couldn't Kutan. Can you your throw your the chair? What say? One more common story, you know, there is some sacrifice in it. Or somebody na opia or kofa will be near for free. Actually, in Sheffield mobile. Utie, yes, stay there. Or throw num anchor was so tono or the nobody chair. Or the chair. And teacher, which we are here for Nanyana. I didn't hear Adoya way. Adoya, you know, it is a seed. I had the chef for a beefy. There were here for the view. We hear me and it's more or day. How many from here for stubborn proud? We hear no be pembuano. On what trend who crossing? Well, but I say, yes, say, over past. And I mean, say, you'll be a yapa. That's what to be a good bedroom baby, but some cock kais have passed me now. Remembering the past, no. Tina driving, or show you design a car. You want the driving mirror and your windscreen. One say windscreen on the addition in him. Yeah. And a driving side mirror on the way and chain. And a driving mirror. Yeah. Then the can see a windscreen that you never. But a life lesson, a child say. A ya dear that with him in a song and to constitution with him. Name Emma Sancho Wichi, na kai dear two, na fair correction in life. Into the echemono, Yashana Kakra, and the year lesson. Now you focus by Yankokai, and yes, about revenge. Holding on to grudges delays your time. Okay. Because where you're born, I can say, Ubichianaka, now what time Kwan echo. And to be your bonia, now we'll see a dear friend, no one forget it, now I call. Sana life tier. The name of your femono, that change is sooner better than necessary. Now you see the dear dances and then you know it, you are bravo winsome, a 2 hour for. Papa Patron, some I can any day in Shabba Betty and bonnet off my social media handles, not share any baby, I feel telephone number. Nay, say, why do much idea the amount, but homodin. I do much idea and friend that we a footballer be consistent, we a musician be consistent. Black Sheriff. Now when him say obedu baby we do no shoemaker cry na wo bo crampo emu e ma wa ba mu me say Black Sheriff started what we Facebook first sermon na man for this no kombe nkoa na kwa ne yedede and then superstar ti bo bien give ya me start ne yese mabo dam akwa we na adwenya adwuma and then wo hwe Christopher ni nkremufo mu a eye minti e Christopher san kan Bible no. A Christopher have gone back to check the Bible because of me. Into one way or the other, no. Me na fi say suddenly ya bonsam no. Me na me show say or someone suya wade. And then me tin kremofo kan hadith check it. Me start wabo dam on duru baby and so ene me broken heart buy. Adan international broken heart. Guinness Book of Record for kra. A person with my boss. My boss for the I said can see come the US executive signal, especially Mamenda Brebiasi, the fellow open your phone. Okay. Open your phone, Hana, me bag girl there. Now me raise fan. Okay. Am I yading the 2 coin? And I'm a summa girl no US. In surgery. Oh, good. Into US executives, you know, and in Penu for Amobua Paulina, especially Penya phone. The way you know, the acknowledge that was it. Naming Penu for in a senior Moshe, Kochi, Obibia, na, and Sanda, abai wa befano Vanessa Vanessa Boaji. What's uncle 2 for that was old machine that. Oh, okay. Vanessa, that's it. I am very supportive, the oldest machine. I am person. And if you are dragon with that broken heart, no. What the experience? I want my experience part, even more beyond for me far. I will this you. And they are now before you now. Me to boom you know, you will cry. Ye humanity. Or ye papa ma okra no se menka because okoboni dia na manfa okra se nti wo na wo e pa no so de ne ho te wo na sponsor bo nsam no nti aboafo asemi no akokai wo na wo bo nsam no nti me number so ye 0244 856241 0244 856241 ena me YouTube Abraham bin Moshe CSF ena me TikTok common sense family me da mo nyina ase de me kan nyina na sa adwe na anya adwuma
body ne bre na masi everything for adweno anya adwuma body no ebre ahana bre no be makwan na yedi dwumadi no esi papa nyankopon sha say bre no ebre nyina ye to nsa frɛ wa oba odi odo ene che say ekroye ede be boy ami sha opa ebusia ahana bre no be makwan na yedi dwumadi no esi enchia kese enkoma obi oje bre no nya bre na ohwe yen mirofo enase kese enkoma CJ multimedia CJ multimedia ewo abrantie sports side hwa La Paz Ashanti home touch hwa era CJ multimedia ewo wose ban equipment pa dia me chema cameras I did movie you did production bia a year wedding and I said studio dia won't me CJ multimedia in film and they are the masters me therefore baby bia will be say when this wadi hu so person we bibi sa omodiana contact one number 0545059319 0545059319 me therefore for CJ multimedia na promotion e go so e cost den afi enwi ehye a cute cat parlor say me therefore sika ho ayedi it is a to nwi na to papa be bounce wo tiri so no wa ye raba ama raba ye SCP baby bia wo bia no e kai wo say cute cat parlor e wo abeka junction ho no mo a won sani fa ho bus stop wa e da cute cat parlor e wo me therefore manimu possible makeup so e wo abeka junction chen wa koni cute cat parlor na eben omodiana friend say ba makeup papa be rapa dia woni munyam no SCP enye makeup e wa na drop you na air4 omodiana contact e possible makeup one numbers na etwegu e wo screen anim na atare e shemi e Divas Trend e wo Christian Village on Sanifa honomo na Divas Trend e wo omodiana contact Divas Trend na ka occasion bia opese atare kra opese amenoto ana uhia na ade akọ catch Divas Trend or the bema obey delivery e dia mana delivery so dey on juice car because of Nayas say free delivery omodiana contact and what therefore e ba no furniture dia a king of antique furniture empa wardrobe dressing mirror they say enkonwa horo special efe na edimu na animunyam eba wo dey mu dia king of antique furniture say baby I will be an omodia oton safro or Abrantie Sport La Paz building name La Paz Abrantie Sport building name and a king of antique furniture omodia na contact one numbers no one numbers na echegu e screen anim no me therefore say ba a good die papa dia say jewelry say good die papa empopo na ense ntemo dia upe bi etu aton abrochrefu upe bi wedding and as a program bi dia to be at ache wodrofo bia the boy fashion jewelries e wa crowd roll cycle echiwo no ma na the boy fashion jewelries e wo medofo omodi ana contact no number na echegu e wo screen no medofo edru kwasia da omodi an se begebre na wa hwe kwasia da emre 7 pepe 8 ye dia kogu e 1 hour wanya brancha ya wa da bia 3 to 4 ewia ye dia hyehye so went me ahwe ni nyina so bia obodi asa obeko YouTube no subscribe ya mami dio fruit ya payi piano it mon share na mon subscribe mami mon subscribe emfa mami e wo YouTube na yas one TV do fu media ye di so pese o boy ye chidom o pese o boy ya ye numbers na etwegu e wo screen anim number ni 0244 506706 0244506706 aha na bre no e be makwane rejume di ni biesi enchia kese enkoma obibia abrochefo eni obibia mechia me mame eni me be Nhyira eni obia I love you I'm so happy, I can't lie, mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't This program is proudly sponsored by CJ Multimedia. Angel Cola.
king of antique. Miss Akwaba